Sholawat lagam kolot baheula. Sarang. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah. Siapa orang yang dia
akhir hayat bisa mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam surga. Mana suaranya mana?
يا نفس طيبي لك يا عين خير أنا جمال المصطفى أنواره وحاتنا يا عين الضمانة تقوى في قدح الرسول وكلنا لمحمد
Adianto bojonya